murakoze pasiteri uvuye gusenga, murakoze rwose. Nanone tuboneye akaryo ko gusuhuza abantu bose baraha, mwese kuza kwanyu turabiha agaciro mu mutima, kubabona imbere y'Imana. Imana ibahereze umugisha. Turashimira ubuyobozi bw'itorero, ba bungeri, ba pastori, twatekereje aho twari turi ndetse yagenze gute ngo natwe mutwibuke, mutumenyeshe ibyiza mufite aha. Icyo mwakoze ni kinini cyane. Imana ibahereze umugisha. Sande rwose bivuye ku mutima. Abantu bose baraha murakwiriwe mu mutima, ntabwo mu byigana, turabatekereza neza mu mwami. Imana ibagirire neza. Mu gitondo nagiye ahantu nsanga abantu barimo barivuga amazina yabo, bakavuga n'ibindi bakora. Nanjye bati ngaho nawe, nanjye mbabwira izina ryanje. Noneho rero nanjye ndarivuga. Nitwa Ruganirwa, niryo zina ryanje bwite, kandi na akaka ko gushekerera k'abana aba ariko abantu bagomba nko gufata cyane, ariko niryo zina wenda si ikintu kinini tubahaye, ariko ni ukumara amatsiko kugira ngo ahari wenda niwakubaza se umuntu wari hariya ninde mwabonye, ukavuga abandi, natwe ugiye kutugeraho ukavuga uko tuvuze. Imana ibahereze umugisha. Ntabwo tujya tuvuga abantu mu mazina turi kumwe amateraniro, kugira ngo ahari hatagira uwumva ko tutamuvuze akagira ngo none twamwegamije muri twe mu mfuruka ntazwi cyane. Mwese murangana mu mwami, nta muntu uri imbere y'undi. Icyo tuvuze saha mwisi tukivugiye imbere y'Imana yo mu ijuru. Imana ibahereze umugisha. Kubera iyo mpamvu rero reka ducungure umwanya, turasoma cya gice dusanga muri Timoteyo wa kabiri, igice cya kabiri umurongo wa 3. Uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubugingo, ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Turongera dusome ubutumwa bwiza bwa Luka 15 duhere ku 11.
15 duhere ku 11 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda aje mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu bye ubugoryi bwe, abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda hakwa umuntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntiyagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza. Naho nje inzara insinze hano, reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuri yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Makambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka aja kwasi. Mwami Imana, iyo tugeze aha amajwi aduhana tubana menshi mu mutima, tukemera gukubika aho turi kuko tuba dukubwe, tugatangira kwitunganya, twasohoka tukabivamo, tukongera kuba babandi bakera. Sinzi ko hari undi umeze uko, ariko niko nkubaniye iyi myaka yose mwami. Ko niko njya nguhumurira n'uwo mubavu ndi, kandi simbivuze kugira ngo wumve ko hari ikindi gisha kibaye, keretse wowe ugikoze mwami. Keretse wowe hari ikindi ukoze gitoya ku kindi wakoreye Nyabihanga. Ubwo umwana wawe w'imyaka 33 yambikwaga ubusa, izuba n'ukwezi n'inyenyeri bigahunga ikinyuma nyuma bikagonganira iyo isi igacura umwijima utari umwijima. Umurimo ntabwo uzibagirana kandi ntabwo uzasaza, ntuzata agaciro, ntuzagajuka. Iyindi yose niyo kongera ishamikiyaho. Natwe tumaze kuyibona, turayiramizwa, turasogongera, ariko dusohotse mu mihanda turirara, duhinduka abagome b'amategeko yera aboneye yavuye ku Mana yacu. Ujye utubabarira mwami, watwitura ibyo tubamo ntitworamuka ntibwokwira, ijoro ntiryoca. Murukerera inkota yawe yatumara, ariko uzawibusa. Tugirire imbabazi, ijambo ryawe rigira ububasha, imitima yose rigabane, kandi icyo Satani ashaka hatabuze na kimwe byose bisubiza inyuma, bikozwe n'isoni, bibangamiwe, bisusaraye, bimwaye, bisebye, kugira ngo Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo yumvikanire ku ndibaza imitima y'abayubaha n'abayitegereza. Mu izina rya Yesu, amen. Bwana sifiwe. Turaganira gahoro gahoro, keretse wenda havuka indi mpamvu tutari twahagurukanye. Ariko ka seminere nari mfite umutima niyo kuvuga amagambo nkangahe kandi dutuje. Kubera ko njya nguma gusaragurika, sinifate neza nk'abandi,
kandi ngiye kwiza imyaka 50 nkavuga ntari kuzaho mvura muzima wagiye witonda neza kiyegeranya ukamera nk'abandi bantu ariko nyine azagera imbere sinzamenya uko byagenze ariko kandi nta muntu mba ntekereza nabi bizabera gutyo kugira ngo bigaragaze urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sinzi ikintu numvishe kabisa, ikintu gisha ntarumva mu myaka 40 n'ingahe, ikintu gisha numvishe kandi gikomotse ku rupfu no kuzuka kwa Yesu. Bibiliya ndivuga ngo dushushanywe n'abareveri Goma cyangwa n'abantu bo kuza batwazwa ibitabo no guterekerwa amazi babanje gukuraho kagasashe hejuru. Iravuga ngo muri byose ngo turusheho kugenda dushushanywa n'urupfu rwe. Sinzi ikintu dushushanywa n'urupfu rwe kugira ngo imbere yabo turi kumwe duhinduke impumuro ya Kristo, kubakizwa ariko ku bandi ngo duhinduke impumuro y'urupfu, kuko ngiyo tuvuze dushize amanga ngo bibahamiriza urubanza rubategereje. Iyo duteye haleluya imwe dushize amanga ngo mu mitima yabo ngo bazahita bumva ku rubanza nta kabuza ntaho bazarukirira. Bwana asifiwe. Sinzanerekwa ariko sinzanabisengera nta n'ibyo ndegeye kabisa, kandi bakubwira ngo neretse bazaba bambeshe kuko aberekwa ntituba tujana mu mihanda twese si kimwe n'abandi banyarwanda. Kubera ko ari akantu kagezweho muri iki gihe abantu bakeneye kurunguruka ejo kuwa mbere bakiri ku cyumweru, abagafite bagize isoko cyane bashirwa imbere cyane, nimero zabo zirashakwa, zimwe bashiraho imihembezo izindi bashiraho ibikingizo, bagenda bakingura nk'utudirisha dukeya duturutsa kugira ngo zitamenyerwa hano hanze. Bwana asifiwe. Ariko na dutuze twese dutegereze Yesu ko azagaruka. Aho dufite ubwoba Yesu arahatubereye. Timurakeye kabisa, timurakeye cyane, timurakeye rwose 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 rwose. Mvuga akantu kamwe nzashimira Imana yankoreye muri iyi si, kandi niyo mpano Imana yampaye, imwe apana zibiri, kandi yashimwe Imana yayitanze ikayiha n'abandi. Imana yampaye impano imwe niyo nzanira ati iteka ryose. Yampaye impano yo kumva ijambo ry'Imana apana kurivuga hariya mu ntebe nicaye. Iyo ni impano, hoba mu gicuku hoba mu gitondo. Tukiri ubwana twagaya dukina hanze amabiye, tukiruka tugakina wambuce na kirisese. Noneho bakabwiriza mu rusengero canga hanze, ibyo babwirije byose hadakuyemo naka biraha mu mutwe. Ndashimira Imana rero yambaye kumva ijambo ryayo kabisa. Iyo ni impano Imana yambaye
umuntu azabwiriza kumva kandi nkamererwa neza ngashimira Umukiza. Cyo gituma ntabwo umutima urambwira ngo iyaba bari bambaye ngo mbwirize, niko kuri kw'Imana yo mu ijuru. Kandi umutima urambwira ngo iyaba bari bantumiye ngo kubera iki batantumiye, ngo kubera iki batambwiye, ndahiye Imana yampamagaye. Cyanga ngo ntekereze ngo bituma bitagize gutya ngo iyaba nabari bakugezeho ngo kuko utari kuri afishi. Nukuri kw'Imana. Ariko iyo bahabaganira ijambo ry'Imana rizarimfasha cyane, kandi ndabikunda cyane. Kandi ndabona ko nzosaza vuba, bazarivuga ngo akanyaraza naruha nkajigitira, naruha utwase yatukeguka, ngatuza hondi nkaruha sinzi, karuha nkirabura birutukunguku nkongeraho, ariko nkaritahana mu mutima. Imana ibishimirwe cyane, Imana ibahezagire cyane. Bwana asifiwe. Kanira magambo nkangahe duhite turangiza. Yesu Kristo ni ijambo maze iminsi ngenda nganiraho, n'ubundi twasenze Imana tuyibaza tese turavuga iki, twumva duhaswe nayo gusubira kuganira aya magambo. Turaza kuyahuza n'umusirikare wa Kristo, kandi bitubere umusirikare nifura cyane, kaba n'inyangamugayo, kandi azagayana cyane, azagayana bitaba, kuko atazi ko yogawa, azagira ngo none nta n'undi muntu wogira umugayo, maze twamutunguza imigayo akibaza icyo yaje gukora muri isi. Kubera izo mpamvu rero tuje tugera ikirenge mu cy'abaragwa b'amasezerano, tugera ikirenge mu cyi, twitonda rwose, tudahubuka, tumeze nk'abagaragu nawe ari databuja, tutagendera kuri gahunda zacu, tugendera kuri gahunda ze. Kandi ntacyo dukora ngo tunezerwe, nta n'icyo dukora ngo twishime, ahubwo dukora byose ngo wanezerwe kandi ngo dushimishewe. Buriya hari igihe dutaha ngo twishimye, ariko tujye dutandukanya kwishima no gushimisha uwo mwana, ni ibintu bibiri bidahuye. Kuko kwishima kwacu niki kumaze, kandi kunezerwa kwacu tutamunezeza niki bimaze. Imibare yacu ni ya Yesu ndihuyira habanye cyane. Yesu kuko atize karikire tiyarangiza na primaire n'umuyiretere ukari cyangwa ukibe cyangwa quadruple. Fuga ni c'est ni lettre à jamais. Basi niko ni à jamais mbonye abantu bazi ibintu kubera ko nari ntesha gujwaho bari. Noneho rero imibare yiwe ni yakira habanye cyane. Turuzi kubaza Yesu ngo umuntu arimo abantu bangahe, ntiyo tubwira abantu barenze 18, ntiyo tubwira abantu barenze 14, yo fata imitima ihuye akayitumwe, iyindi ihuye nayo akayitundi, tubaye benshi twogera babiri mu akabararangije. Noneho twamubaza aho yigiye akatubwira ngo amashuri atarabaho yarahari, bataratangira no kuzana itofari rya mbere nibuye ngo bubake primaire, ngo yari yaraminuje kera mu mutwe w'Imana ari umukozi w'umuhanga, yari yaraminuje kera ni fundi stade Yesu umwana w'Imana. Kera nengeye gutera haleluya usarire,
Bwana sifiwe. Yesu Kristo araranganya amaso mu bantu baraho, bari bakubise iki gice. Abayuda bagazagira abadamu kwabo, abagabo nabo kwabo, bana bato bataragize imyaka 30 iri inyuma aho magusa kuziriya. Noneho ngo arangiza arabagabura, ngo asanga ari abantu babiri baje. Yesu uzureba gute n'abandi babiri baje ntibagira mu wa gatatu? Ni bande none? Haje umwana w'ikirara, haje n'uwo mu rugo, nabo bonyine ntibarenga ho wa gatatu. Ariko Yesu izi korari zose zaririmbye n'abayumbe n'ababishop ndetse bamwe bavuye hakurya y'umupaka ahantu abamabuye hakurya, abo ni bangahe? N'abantu babiri baje muri aya makutano, niko Yesu yavuze. Niba babiri batarenga hundi, n'umwana wo mu rugo n'umwana w'ikirara. Tugitangira kuganira, ubaze umutima wawe, ubaze ngo ese wa mutima uri umwana wo mu rugo uri ikirara, kuko hirya yaho ntahaba. Ubundi iyo umuntu atari mu bubyuke aba yaraguye. Iyo umuntu atari umukristo aba ari umupagani wanditse mu gitabo cy'urupfu ushimisha Satani. Hagati ndahabaho, hagati haba. Iyo umuntu atari uw'Imana aba ari uwa Satani. Iyo umuntu atanditse mu gitabo cy'ubugingo aba ari mu gitabo cy'urupfu. Nta handi haba, nta handi haba, nta antri baho, nta netri baho, neutralité ntayibaho. Nicyo gituma umuntu yoza yibaza mu mutima. Hari akandi kajya umuntu yavuze, aravuga ngo kuri mu mitima y'abantu ngo koja mu gahanga, ngo abenshi bose bamateraniro. Ukuri nyako duheze cyubahiro. Haleluya! Nyako kw'Imana idata wa twese iyitazihishwa. Yohana yaravuze ngo amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, azahitanya imyaka n'amajana, agahitanya uruhu, akamena imbavu, agasesangura umutima, akagera mu ndiba yawo, mu bwigobeko, akagera mu mfurukano ku gisenge cyawo, akawuhindurira mu bweru bwawo, akawugaragura, akamenya ibiba mu byose. Yesu kandi ntazahera ku makuru bamubwiye, ntazabaza, ntarategera BBC kuva yabaho, Al Jazeera ntarayitegera, ntagira akafumbi na moninga, nta kinyamakuru arasoma. Yesu amakuru arayazi, ngo yagiye muri Pasaka y'Abayuda. Duheze Yesu cyubahiro. Ngo atangiye kubwiriza abarakase, ngo abantu barahaguruka bati mushiremo tugurukira Imana. Ngo baramubaza batese mwana, wewe tubonye ibibaye tufati uko ni gutugize. Bibiliya iravuga ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu, ngo yarazi neza ibibari, yarazi neza baribu. Yarazi neza ibibari. Mirongo cyenda na gatatu n'akane nari umukonditere w'ikorari, tukagira kaseti ya memori ya kera abantu barayizi, tugashiramo indirimbo zo muri Tanzania za Marango, za Makongolori ya nkuru. Sinzi ukuntu umutwe wari umeze, nagaza ntegera indirimbo nkaka nkaba ndayifashe, nkayishiramo amabuye yaririmba yatambuka, nayisubizamo kaza kwiyigisha ikorari. Amaze turaririmba konditere, tukagira paruwasi yose igaterana. Ariko ku ruhande ndakijijwe habana, amaze akaba umuntu witwa Gatore wagazawerekwa. Twagira mu gitaramo akaba dutunze intoki,
twagera mu gitaramo akabara tuvumbuye tuje inama n'abandi tugiye gutarama noneho turirimbe macho ya Bwana kandi natwe twamatumbutunga intoki tumuremure biriya bintu by'agahazo tumwereke mundu yo hahamura abandi bavuga ikorasi yaririmba sinza amaso yagiraga yagaza hindukira gutya ndateshaguzwa mu ikorari impandirimba yareba nkagira ngo none isirashize niki cyabaye noneho tireka turirimbe macho ya Bwana tumutunga intoki dutinda mu nama hanze twari nkabangaye tuza twakereje ngo dushike dusanga babahaye indirimbo ahitavuga ngo bareba aho ngo kwigishiko ngo nimuhaguruke murimbe macho ya Bwana muhaguruke murimbe macho ya Bwana twararirimbye se twatoye inkweto tuzijana mu maboko no hanze tunanirwa kuzambara tugenda ibirenge turaguma turiruka icuya kikaturenga mu ndare mu kwa munani sinzi cyatubayo naringize ngo mbabwire ngo mwumve kw'Imana ituze Imana iratuze n'uruhande dushaka ko rutamenyekana Imana iraruze Imana iratuze twongere duzamura ibiganza duhezeshe icyubahiro haleluya Yesu aritegereza n'aya maso abona abantu babiri apana batatu umwana w'ikirara n'umwana wo mu rugo ngaba abantu babiri kubera ko ntazamenya ibintu kare narinzi ngo uyu mwana w'ikirara umuntu wese umubonye hamusanze akwe guhita mukubita urushi mu gutwi n'igito umwana we doragasana kubera ko umwana utumva niko narize kugezaho menyeye ukuri kwavuye ku Mana ubundi nimufashe kumva icyo Yesu azatanga Bwana sifiwe Bibiliya nta munyantege nkeya wosoma Bibiliya kuko Bibiliya ni impumeko y'Imana Bibiliya ni umwuka wera w'Imana ese turi kumwe muno harimo inyuguti harimo n'ijambo abisi abanebwe n'abapagani n'abanyanyuguti baza bajya kuri teoloji bakiga inyuguti akagaruka ari dokitere w'inyuguti akayobora iparuwase aza yitsindagira inyuguti bakaza bafata ukabajyana rusorori baramize inyuguti Paulo yaravuze ngo kuko tutarabigisha binyuguti haleluya titurabigisha binyuguti biragatsindwa n'Imana Yesu nagaruka izi nyuguti zosigara hamwe isi n'izindi zirera kuri lecture de la ligue pour la lecture de la Bible ndango zose zizosigara hamwe isi ni yanje izosigara nta Bibiliya izogenda ikizovamo n'ubugingo bwavuye ku Mana haleluya nicyo gituma abavuga butumwa banebwe bazosigara bakora ibitera ijambo ry'ubugingo rizoba ryake hazoba hasigaye inyuguti n'amatreta fuzi ubugingo buzoba bwajanye n'itorero bwagiye ku Mana ubugingo buzoba bwazamutse hazosigara inyuguti hano icyo gituma umuvuga butumwa uri mu busa azabwiriza hagafashwa abandi bose bari mu busa duheze icyubahiro haleluya Bibiliya izisomwa n'umwuka w'Imana mu mutima
nicyo gituma no kuyumva bitabaho. Umuntu azahera hakagira gutya bibiri zisomwa n'umwuka wera w'Imana. Iyo wuzuye umwuka wera w'Imana, mugabo yaravuze ngo adatangira akavense gato ngo agatsikimba kikimasa agasohoka amagaruka ngo akabanza kabiri ngo agasohoka agaruka agasohoka agasoma ngo agahira kagashira ngo ari mu gace gatowe ntabahaye asoma sinzi ko bibemeze. Aba yagiye Paulo yaravuze ngo ari umuntu wagiye mu ijuru rya mbere arasibanga aratambuka arahitana ngo bakandagiye mu rya gatatu. Gusoma Bibiliya ntizisomerwa mu ijuru rya mbere n'irya kabiri, izisomerwa mu rya gatatu. Niyo ngo haba amagambo atazayumvwa n'abantu keretse ab'Imana yagendeye kumva imvugo za nibo bazabumva icyo Bibiliya ivuga, kuko si teology si minerva n'umwuka w'Imana uzuganira n'abantu. Bwana sifiwe. Uyu mwana w'ikirara yarantangaje gira tugaruke gatoya. Yakoze ibyaha nka bitatu pastor. Icyaha cya mbere yakoze ngo yavuye ahategekwa asiga amategeko aboneye y'Imana ngo yigira ikigenge yigira ikirara shamba. Bibiliya iravuga ngo aho gwishurirwa kutari ngo abantu bigira ibyigenge. Kubikigenge ngire mvuge gatoya abantu b'Imana. Umuntu w'ikigenge n'abantu bameze gute? Naba bazababesha bakavuga kundi, bazabasambana bakabwiriza bakitwaza akantu hano mu mfuko bakareba ikorari n'amafilime ukoze bicyarimo. N'abantu ntibagira aho babujijwe, iburyo n'ibumoso hose ni wabo, baravogera hose. Dawidi yaravuze ngo mwami Imana ngo ubwo mpaye ingoma yawe ngo iki nicyo ngusaba. Ese turi kumwe? Haleluya. Aravuga ngo mwami Imana ubwo mpaye ingoma yawe iki nicyo ngusaba, ngo ufatire imisaya yanjye, ngo ufatire amaso yanjye, ngo ntazarera kubitagira mu mana, ngo je gutumbira wenyine wewe soko n'imbaraga z'Abisirayeli. Nje nkureba wenyine Yesu mwana w'Imana, nje nkureba wenyine. Bibiliya iravuga ngo dutumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwizerwa, ni nawe gusohoza kose. Abantu bavuye aho Imana ibategeka baragenda ngo bageririye abagura Imana. Banze mbaza abakobwa bakeye baranga twendi twapatanye wacu fiança ntayabaye bamuze bagazatwe ngo genda tuzanira umwana wa naka kahari uwiwe kwagenda ukaza nungu tarindi jambo nuko ningayandogubi ariko mbaza kantu nine mukobwa uri muri fiança womara imyaka 3 5 atavugana n'uwo benda kubaka ngo atekereza ko bukubwiye nindi none ubayeho kupira general yarabaye wewe na Yesu timuvugana muzozi habamo mwiyere kwa tuzumuvugisha izira zose zarakatitse rwararandi ngurangize ngo nduwima ubuze Yesu bituye ha wa munsi nibuzamumva nagaruka kujana itore ngo azarihamagaza ikivugirizo kwijwi rito ngo litakwenda kumulaki hewa uzabyumva gutorana niwe kumva Yesu wana warasabu umuntu umukristo Bibiliya ivuga Bwana sibi ngo umukwe n'umugeni ngo bagira gute ngo barahamagara baza bagana naho abantu tuzi cyagenza bisubiramo uzurota ibintu bikwicaye ku ijosi ukarozorya brushete standard utaguze ugaca batumje ubundi ukarota uri mu manga nibikunduke
ukuri kw'Imana yampamagaye. Bibiri iravuga ngo wahirwa bafite mu mitima yabo inzira zigana ku Mana yabo we, ngo binibutsa za nzozi Yakobo yaruze. Abandi baba bageze ku ndirimbo ya 5 nibwo baza barangiza ijuru ryakingutse bakabona bazamutse bageze bwami kuma, bagatangira kunezerwa. Uzutekereza ngo iri muri birya abandi babageze, abandi bizera babageze. Umukwe n'umugeni baba bari mu guhamagara, umukwe n'umugeni baba bari mu kuvugana. Buriya umuyobozi w'ingabo n'ingabo se, umuyobozi w'abasirikare n'abasirikare bagira cyano yabo bafite ukuntu bazavugana. Niko Kristo azavugana n'abasirikare biyo, niko azabavugisha, niko azamuvugisha. Mbega uri umusirikare ute utavugishwa? Tubazwa amakuru, iyo ugayitse tubwirwa, iyo ushimwe tubwirwa, uraho warasagutse. Niki cyabaye? Bibiri iravuga ngo kuko nta kimana izakora ngo itabanje kukibwira abagaragu bayo ngo bayitakira ku manywa na nijoro. Kibizaba ukuri kw'Imana nta mukristo utungurwa. Ndabeshika ntawe. Nzirija mu ijuru hano hafi yayo irimwe ibirusha by'uburyo bwose, akaga amakuba ngo igasorezwa n'urupfu rwasamye ngo rutegereje abagenzi bashibwana. Kubera ibigoye ngo abakandi kazira k'ikigorogoro kayishamikiyeho ngo korohereza abagenzi bashibwana, ngo bakakanyuramo bakabona ntibari kure y'inzira yabo, bakabona batari kure y'abandi bakorana, bakabona batari kure y'abandi bavuga butumwa. Ariko ngo kwigenda yaguka ngo niko bagenda bagaragaza itandukaniro hagati y'inzira babamo n'inzira y'ubugimo. Nicyo gihe umwami azasigara avuga ngo ese yavuze, Imana yakora ngo ese yakoze. Bakristo, Imana yacu irakora kugeza isaha, Imana yacu iravuga kugeza isaha. Umusirikare ejo twarabibabwiye, ninde wotumwa mu mirimo agashika kivanga n'abanzi b'igihugu cye ngo atekereze ko azashimwa n'igihugu cye, bizamugendekera gutaha ubwo azabihanirwa, azabizira. None niba muri abasirikare, niba batari abasirikare, ko bageze mu isi bivanga n'abizi. Bibiri iravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Mugize imitima mishya. Imitima mishya ni iyi, ni wa wundi wari muri Kristo Yesu. Icyaha cya kabiri yakoze ngo yishe Sagihari. Nta bantu bazabagabanisha ibyasagibaho. We ngo yasabye umugabane Sahara atarwaye, nta na gripe. Ati mputwanje mu yandi magambo twarakurambiwe, wanze kutubisa, ngo asaba agabanisha Sahara ari muzima. Mputwanje nigiri. Bakristo, abantu bavuye ku Mana nta mpamvu, ntako yababaniye, ntako yabagize, barayisezera, bayitera umugongo. Muri Yeremiya igice cya 2 haravuga ngo yewe Isiraheli, ngo wibuke mu minsi y'ubukumi bwawe, ngo wankurikiriraga mu gihugu kidaturwa, ngo igihugu kigiswa cy'ubutayu, ngo amababa yihebesha y'urupfu ngo yari hejuru, ngo cyari gicuzi cyuna, ngo ntibigeze ukangwa n'ibihe bigoye byabagamo, ibihanamanga n'imyorera, ibikunduke, imisozi, ngo wankurikizaga urukundo rwawe umara amashi. Ariko ngo nyuma yabwo ngo wigiriki, ngo ni hehe munsi y'igiti gitoshe, ngo utaryamye, ngo usambana yewe Isiraheli.
ibiti n'amabuye birakuza, abahizi n'abagenzi barakuze. Ngo agere kuri gatatu aravuga ngo nimugaruke bana mwasubiye inyuma, ngo sinzabarebana igitsure, ngo kuko ndi umunyembabazi, ngo sinzorakara iteka, ngo garuka yewe. Haleluya! Garuka yewe Israheli we, garuka Israheli we. Ngo agere kuri kane, ngo iramubaza ngo ese kuri ya Israheli ngo irananiranye burundu tizogaruka, ngo iragiye yerekeyeyo ibaye kirara shamba, iragiye ntikigarutse Israheli. Bigenze bita kuri Israheli. Umusirikare wa Kristo buriya twarababwiye ejo, hari abantu bagira ubukristo butagira icyo bwungura Imana, butagira n'icyo butwaye Satani. Ni ikintu kiraho mu matwara ya Satani, harimo mu bagoye Satani, mu Imana yirata ntaba n'abantu baraho nabo ntibazi yo, nabo ntibazi yo. Umusirikare mu bimuranga byanditse mu Efeso, Bibiliya ivuga ngo mwambare inkweto z'amahoro, ngo arizo butumwa bwiza bubiteguza. Haleluya! Mwambare inkweto z'amahoro bavandi, mwambare inkweto mw'abasirikare ba Kristo, mwambare inkweto. Kandi iyo umaze kwambara izo nkweto neza zikagukwira inomero yawe neza. Yesaya aravuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza, ngo ni byiza ku misozi, ngo akamamaza iby'amahoro, ngo akabwira Siyoni ngo Imana yawe iri kumwe. Haleluya! Bavandi ni inkweto z'amahoro, kandi izo nkweto nta handi zizigera mu kabare, zizigera nta handi zikandagira, zihagarara imbere y'Imana Data wa twese. Abambaye izo nkweto ni imbere y'Imana gusobaza bagaragara, naho zizazigana izo nkweto nta handi ziba. Abanyarugambo twabamo. Haleluya! Ubundi abanyarugambo ni bandi, n'abantu babarezi babandi bantu. Ese birumvikana? N'abarezi babandi bantu. Noneho iyo urega abandi bantu ubukora umurimo Satani yari gukora, kuko atahibereye ukawukora mu mwanya we, uri intumwa mu cyimbo cya Satani. Bibiliya iravuga ngo niwe murezi wa bene data. Satani niwe murezi w'abantu, niwe murezi w'abantu. Abambaye izi nkweto, aba basirikare bambaye izi nkweto. Haleluya! Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zaburi ngo bazashisha nk'umukindo, ngo bazashirwa hejuru nk'umwerezi w'Irebano, ngo bateye mu bikari by'Imana yacu, ngo bazakurana itoto n'amakakama. Haleluya! Yo andu masakisa la riboya. Samuel yarazambaye mu bisome neza mu gitabo cya Samuel, ngo bageze Rama batora ubuyobozi bamugira perezida, ngo bafata Dawudi ayobora louange na adoration, afata igitita amarebe witsemba shigiye noti, imbaraka zo mu gatondo intumwa icecetse y'abakuri byari 10, ngo aravyista ataraha Samuel muri louange. Ubwenge burashira, Samuel atomboka mwe nyamusengura, aratomboka ubwenge burashira, ayoberwa ibyabaye, ngo atangira guseta ibirenge hasi, umukungu uratumbuka kwira umusozi, ibyatsi birafatwa, ibiti birafatwa, amasindana arafatwa, amakaratusi arafatwa, imbogeri zirafatwa, dodo zirafatwa. Bibiliya iravuga ngo n'umunebwe wahageraga, n'umupfumu wahageraga, nimuheze se cyubahiro. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo Sawuli ngo aje gushaka Dawudi na Samuel, ngo agikandagira isaku kuri wa musozi, ngo yuzura imbaraga zo mwuka wera w'Imana, ngo arahanura burasa burongera buri, ngo arakuramo imyenda yambara ubusa, ngo baravuga ngo mbega na Sawuli abaye umuhanuzi we, ko twadusana mu Yeremiya. Sawuli yari yakandagiye aho Samuel yatumura umukungu, inayo tira yari yatumura umukungugu uvuye mu birenge by'umusirikare, uvuye mu birenge. Haleluya! Dima
Bwana sibeza. Bwana sibeza. Paulo yabwiye Timoteyo ngo abe masabwiriza itorero ngo rikanguke, ngo kuko hari abagabo ngo bomboka nijoro ngo bakagenda banyaga imitima y'abagore abagabo babo bazindutse ngo batagira umutima, ngo bakagenda babanyaga baba ho muri isi hari inyamaswa zibiri. Reka mvuga imwe gira ndangiriza aho ngaho. Bwana sivi gira ntambuke kandi wifashe izimukore gitangaza. Hari inyamaswa yitwa gusambana. Ubonye gukosheje umuhenga wayo ikakugonda rimwe tuzi uzayize gushira izigukurura ikagukura huba sinzi zikugeze ikakuzana ikagushira mu kazi uko mu mucyamo umusozi. Gakingiriyemo Ananiya na Safira, gakingiraniyemo Humenayo na Alexandria, gakingiraniyemo Gehazi na Kayini na Yezebeli na Hakaba. Agakingura akagupfundayo. Yamara kugufundayo Satani ubwo akaza gukora uburinzi. Byanditse muri Luka 11 ngo umunyamaboko w'intwari ngo yarinze ibintu bye ngo biba amahoro. Haleluya! Ninde munyamaboko Yesu yavuze? Pastor Eri, ninde munyamaboko Yesu yavuze? Ni Satani. Yesu aravuga ngo Satani ni umunyamaboko w'intwari ngo yarinze ibintu bye, yarinze imbohezi. Azafata korara akayikingirana agahagara ku muryango, agafata abarefera kandi akabakingirana agahagarara ku muryango, tugakubira tukabwiriza tubino, tugasora amakaseti tubino. Ariko yageze muri Yesaya 61 aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kurisha. Haleluya! Ngo yasize amavuta ngo mbwiriza abagwaneza, ngo mbwira abantu umwaka w'umwaka, ngo yagiriyemo abantu b'imbabazi, ngo mbwira nibo yakoze kize gute. Yesu Kristo isi yubahe Yesu wagize gute. N'abadayimoni bangahe tuzamura ibiganza duwezese cyuba. Haleluya! Tafuta kama shwari mwandize gato. Oyo twarafunga mu munsi umwe. Kavu. Nawe twarakubitse cyane. Ako nibisanzwe muri isi. Ya. Ariko hashimwe Yesu we. Hashimwe izina ya Yesu wa ya. Satani wigiza kataraboneka afata amakorara yafungirana, afata abavuga ubutumwa arabafungirana, afata abarinzi arafungirana. Haleluya! Amaze haza imfura y'Imana. Ya. Ngo yaje amareta yose asinziriye, ibihugu byose bituje, ingabo zose zisinziriye, aza abatware basinziriye, aza abadoktere basinziriye, ngo abonwa n'abashumba, ngo bararaga ku gikumbanijoro, ngo barahinduranaga, habaye mu rukerera, ngo bumva mw'ijuru yeme bungeri bakera mutubwira ibya Yesu. Yo. Nimweze sicyubahiro ba. Haleluya! Ariko tuzoja mu ijuru ba. Nta mpamvu izotuza. Niki? Nta muntu hano turatonga. Haru. Haratongana nawe. Sobaze muri isi Imana yare. N'abatwanga baduhora ko twasigaranye icyo batakaje. Ndiko gafana dufitanye nabo. Nico tufa. Kandi nacyo nta complex. Kandi ngo batumve keretse tuzobasanga iyo bari. Niko bazatubara neza. Ariko bitarakunda Yesu ni umwami uko biri kose. Weze sicyubahiro ba. Haleluya! Ariko Yesu we. Otapasa kasalari boya. Ngo baje Matayo batese. Mata kuri umudoktere kandi wakoze kuidwane ukayobora gasutamo. Wagendanye na Yesu wamubonye gute? Ngo arababwira ngo naramwitegereje neza ndamwitegereza naramugenzuye ndeba ha mu misaya mba nkumwitegereza mu rubavu ndamwitegereza avuga mpari nasanze Yesu Kristo. Aravuga ngo nasanze ari umwana w'Imana. Ngo arangiza arababwira ngo reka mbahere mu masekuruza yiwe
aravuga ngo amasekuruza Yesu Kristo ng'umwana wa Dawidi. Niki gituma Dawidi azi imbere y'isi yose? Ni Yesu n'umwana w'abagabo n'uw'Imana n'uwa Dawidi n'abantu. Nukuvuga ngo n'umuhungu wa Dawidi. Ndetse mw'izina rikuru rya Yesu kugira ngo umuhamagare neza itahagarika umusitari wose n'igisirimba gikata. Ukavuga ngo Yesu mwana wa Dawidi mbabare. Ngo bazavuga ngo jipe moyo ngo Bwana anakuita. Ngo babaza Mari ko batese wabonye gute Mari wabonye gute? Ngo arabwira ngo nje uko namubonye neza ngo nasanze ngo ari umukozi. Ni umukozi gute? Ngo abumbura gutya ngo ageze mu gitabo cy'imigani ngo agera ku 8 ahita amanuka. Aravuga ngo isi atararema mu bweru bwayo no mu bwigobeko ngo yari imitswe kera. Ngo yari umunezero w'Imana n'ibyishimo byayo. Ngo ni fundista n'umukozi w'umuhanda Yesu. Ariko Yesu we nigeze kunywa gasigisi ndaruhamera nk'inka y'ikimeri ndatutumba imirundi ngira ibikomeri nzanambara kamambiri tobotse aha kambara agapira gafite umujwera aha inda ntikwara gutora nagaza nihizayo ngaterera nk'umunani kambara amezi 2 ntazanoga ndaho poto narasamba gubitsisi yaranshize nta muzuzu ndamutse poto ariko umukozi w'umuhanga yanyuzeho arantaya neza arataya Yesu amarinyota arayirangiza. Nimweze Yesu cyubahiro ba. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Ya. Yes, dore kutuwiriya tukabino. Nuko twari twiyunamiriye dufite agahinda twenda gupfa. Wamana we uratubabara. Ugira abagore 64 urabikoreza. Ubikoreza itangiriro urangiriza mu byayishuwe. Ubashira ku nzira ubaha umwuka wera ngo nagende kubashitsa. Duheze Yesu cyubahiro. Ariko Yesu ni mwiza ba. Ariko Yesu ni mwiza ba. Ariko Yesu ni mwiza. Ndabwira ni makuru masha. Vuba mureba n'amaso yanyu. Kano karere kagiye kugira ubujuke butigeze kubaho. Aya maso yanyare. Muri aka karere kagiye kubamo. Imana yivumbikiye abagore bake, abagabo bake, abavuga ubutumwa bake. Murabo igiye kwihesha icubahiro. Iratibura imbaraga muri aka karere. Muzomenya ikintu kizoba. Muri aka karere. Ubuvuke bwavuye ku Mana. Ubuvuke bwavuye ku Mana. Kwarahinda ikintu cy'ububyuke kwarahinda igihuhuzi. Mukubitira Imana amashi. Mwami Yesu. Sadu umuhinde yagiye kubwiriza mu Bwongereza akaba umugabo bagiye batazabumva Imana abadokteri intiti ntazayumva Imana ntayemera kwibaho. Sadu ngo araganira atuje ngo umudokteri aramwitegereza arahekenya ikirisho rimwe ararigarura ikirindi ararigarura aratuza. Sadu ngo araganira makuru ya Yesu atavanze ngo arahaguruka aravuga ngo ntabwo ari amagambo yawe anemeje ngo kandi si ibyo uvuze binkonvenze kandi sinawe ngo ariko hirya yawe ngo mbonye ikindi kitari wowe ngo nicyo kimpinduye nakiri Umwami Yesu. Hirya yawe hari ikindi
bavandi. Haleluya. Nico gituma ntekereza ngo igihe cyose tugiye kuganira kibakaza babona to kibakaza bumva to uwakwiriye gushirwa hejuru. Nico gituma haba nitike yivuga butumwa no wabwira no bandikiye abantu benshi nini regere Imana izontera amapepo wamana we nubona ndayiregeye uzonsaze muri isi y'abazima. Tato ndege iki nico ndege kiri ku mutima data nashirwe hejuru. Data niyogezwe mu bamubaha. Imana niyogezwe. Imana nihibazwe. Haleluya. Imana nishirwe hejuru. Bavandi. Imana nishirwe hejuru. Ya. Nkamwe pastor yatumiye mugenzi we bazoza gukoresha fundraising bayipanze kizovamo tuzogabura bakuramo miliyoni 6 amu ibihumbi 50 arabizira ngo bucya muhamagarira fellowship y'abapasiteri urubanza ruhera mu gitondo rugeza saa 8 twapanze nawe puci iciyemo kuramba ibihumbi 50 mu mamiliyoni ya pahorera fusi ngo abona babwiye kenshi ngo nubundi ababwira ndira ngo biratana biteye isoni ngo nabanzi b'umusaraba ngo Imana yabo ngo ninda niba hariho daimoni iza bwa mbere iyo satani zirekura bwa mbere ni daimoni yitwa inda niyo ya mbere yarekuye ihinguranya Adamu na Eva kabatarigeze kubaho ngo irangiza isanga Yesu ku musozi w'amasengesho avuye mu minsi 40 n'amajoro 40 yitiregere ya daimoni ngo yikubite inanirwa gufata ihinduka ubusa ngo ayineshesha guhamya. Bibiliya ivuga ngo banesheshe ya nyamaswa ngo bayineshesheje guhamya kwa Kristo ngo n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Buriya ubu pastor ntibuzabonesha satani bazaba mwaniriza ngo basiga amavuni faranga bazaba bwibana bakaburyana amaturo y'amanyanga abandi babaheza amafaranga y'imfubyi bakayarya abandi compassion wamva we compassion ariko yamize kwizera ko bagabo bibirangirire ba irabasiribanga barashira abantu tuwoye nije nimwe baguye imva zabo ni muziri barasambagurika barashira abandi basiga barya nitike muvuga butumwa batanze nimba ari 110 bakamuhereza 30 bantu umwe Bwana mwenye kanisa nakuja araje nyiri torero nguriya aje kujana torero uyandi bigitize yo nimweze sichwelo Dima Bwana sifiwe sana ngo atalichukua kanisa lake bila kunyanzi bila madoadoa ngo limesafishwa kwa damu ya mwana kondoo kandi ngo ryejejwe n'amaraso y'umukiza. Bibiliya ivuga ngo abo ni bande kandi bavuye he ngo bavuye mu isi y'umubabaro ngo niki kibagesheje hano ngo banesheje anyamaswa kavu ngo bayineshesha guhamya kwa Kristo ngo na kimenyetso ngo cy'amaraso. Haleluya. Y'umwana w'intama w'Imana nicyo tumurimbye yavuze ngo witeka umucamanzi yambonye w'amaraso ngo ntazagira gute ya tumetakaswa ya yo amajwi y'abasaza. Bwana sifiwe. Kera inka yagazipfusha bakavuga bati inka ifite amata ntituyihebe bakabagagaho bakakazinga bagafundamo ibyatsi urwarika ingeregeri inyovu n'ibipantaro bishaje n'amasengeri bagafundamo kigatutumba bagatereka hariya nyina yaturukiriye yakubita amasagaho kinyana yayo igahita leta bakayeka mu nkongorisi kandi yarafushe kera. No kuvuga ngo ntitwagiraga Imana rurema baratuzingazize nk'icyarire badufunda mu mwana wayo data ngo tubone atubabarira ibyaha twakoze aratuvumerera yibagirwa gasigisi nizoga nangoye yibagirwa ubundi bubandi n'uburara bwose bwakozwe twezwa n'amaraso ya Yesu. Ubu nta kindi nirata ni damu ya Yesu usafisha kabisa damu ya Yesu. Kandi mu bintu nibitseho singi kamera yerekeze hano nabwiye abakristo bacu kene bureferanaza twari niko kuri kw'Imana mugakate mukohereza iwacu uzozamura ukuboko nzomusingiriza ndai hari icyo nagezeho mu isi nta kibanza kirimo nta doctor irimo
nta madiplome ni bene tuko kwiyaranja n'igifaransa bene iki nyine moi je m'arrange quand même alors faut qu'on s'arrange dans la vie bene kongo ariko hari ikintu nagezeho isi nubwo biranduka imisozi gakorwa hari ikintu twamaze kugeraho. Pawulo yaravuze mana yanje nubona ko ntazabona Pawulo umunsi umwe isi zasama imire bunguri kuko ni gutemba nikimba mazeba ukoga ngo aracyari umugabo ntazobona Pawulo rwararangiye ko napfuye mpagaze ndarutwa n'utarabayeho ninda yavuyemo ariko Pawulo tuzomubona mu bwami bwo mu ijuru tuzomubona tubone na za nkovu 39 yatewe n'abayuda n'abaroma bamuhora ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana atarari umwenda atarananiwe kwishura ntanda yateye nta mazimwe nta bamushamburiye yari umugaragu w'Imana Yesu nimwezese icyubahiro ba haleluya ya Bwana asifiwe. Pawulo aravuga ngo ndamarana musingire icyo Kristo yafatiye ngo ndasiga ibiri inyuma nibihe yazasiga ngo yazasiga kuba umuyuda w'abayuda ngo akaba umufarisayo w'abafarisayo kubyo amategeko ngo akabinyanga mugayo ngo yakebwe no ku munsi wa 8 ibyo kwirata byari inzovu nagashenga ariko aravuga ngo ibyo ndabisiga ngo marane kugira ngo singire icyo Kristo yagize gute aravuga ngo ndagenda ngo sinkutazi yonje ngo ndakubita ibipfunsi simpusha donc c'est une occasion qui se présente à ne pas rater twareganye mu wa mbere ariko agafata nga kananirwa niko kuri siko kuri ba aya ariko tuzobona Yesu nagaruka ba tuzobona Yesu nagaruka tuzomubona aje mu bwiza bwe butangaje tuzobona Yesu uzi bituma mo hano ngo abantu ngo tuturanye n'abantu babi ngo ibintu byagize gutya ngo ariko ngurabona no kuri kw'Imana ngo muzobaza abo twabanaga ngo muzobaza abantu b'imirimba ngo kanduku ngo nukuri hoye namakuru y'ubusabusa n'ibinyabantu ngo bazi cyavuga iki cy'umuntu ntikiva hanze nta mugore uzawica umugabo nta mugabo uzawica umugore nta muturanyi uzawica umuvandimwe. Yesu yaravuze ngo iki cy'umuntu kiva muri iki cy'umuntu kiva muri ikizogusenya. Reka nkubwire rero irembo ryo gusebaho rizarifura hazeri ni hahandi uzi hari wakubuje gusenga hari umupolisi wakucumba cyawe hari wakubuje gusoma Bibiliya iriho aside iri wiki none kutakisoma mu cyumba harimo inzoka hari ingwe irimo kutagipfuka musenga no kuvuga ngo iyo mpamvu yakubuje gusenga ikakubuza gusoma Bibiliya iyo mpamvu nihetse guseba kwawe muri isi niyo ni impamvu yo muri wowe hari wakubuje gusenga kuri mwana hari wakubuje Bibiliya ntihari ninde wakubuje kuri arutarana ninde wakubuje usinzira kumugoroba ejo umuntu yaratubwiye ngo ugasiga nk'incuka isiza amavuta y'inka ukazugona nk'ifuso yikoreye ibirayi hazamuka warangiza nguru umusirikare wa Kristo cyagihe abandi baba bari mu gitaramo cya gatatu cya kane abandi bari mu cya gatanu cya gatandatu abatuza dusirimbana hangaha nukuri kw'Imana uwo bakurikiza radari kuwa mbere akabareba ngabo muri kafe ngabo mu mugi ngabo kwa Rubangura ngabo ari yahariye ngabo barakase ngabo baragarutse ngabo muri Aveni ngabo n'abaramu babo ngabo kuri WhatsApp ngabo kuri YouTube ngabo ari ya muri TikTok ngabo ari yahariye ku cyumweru ngo abanyamasengesho mutambuke hano barangiza bakaza ya kamera yabo ikagaragara hano muza musenga ryari umugabo mwabwiye pastor atese kuzabirirwa mu makaho kuwa mbere ugeza ku wa gatandatu uzusoma Bibiliya ryari uzutegura icyo ubwiriza ryari abakristo uzubabwiriza iki uri muri kafe kuwa mbere tubana muri kafe kuwa kabiri muri kafe kuwa gatatu muri kafe pastor uzusenga ryari uzusoma ryari niko uzobwira abantu ariko tuzobona Yesu nagaruka abantu
nukuri kw'Imana tuzobona Yesu. Tuzobona Yesu. Buriya abantu bazatekereza ngo nitutamubwira ngo aganire ngo tuzoba tumumaze. Nta kintu kizakimara umuntu atari icyaha yakoze. Ndahimana nukuri kw'Imana data wa twese. Umuntu ntazamarwa n'abandi. N'ubwisi yogira inama ikagutera umugongo. Umuntu azamarwa n'icyaha yakoze. Sibyo mpu? Tera haleluya duheze isi cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Umuntu ntazamarwa n'abandi. Ibimumara biva muri we. Biva muri we. Nari mbabwiye kare. Ubusambanye ni uruhavu. Uruhavu murarwumva? Ni ikinogo kitagira ihekezo. Bibiliya iravuga ngo Dawudi yakiguyemo ngo nubwo yari kugira ubugingo nk'ubwo ba Dawudi igihumbi bagafata Dawudi bakageza igihumbi ngo bakabatekeranya bakabafunga bakaba Dawudi umwe ngo Imana itamwibuka ku bwayo ngo ntaba yaravuyemo. Yari yamaze gufatwa amaguru, yari yamaze gucokera. Umuntu azatibukira muri iyo sayo agatibuka reba wese amenye ibyamubayeho, akagenda mu isayo ikamufata ikamuhotora ikamumara. Uzi gitangaza aho iyo sayo irangirira niho mihango y'idini atuye. Mihango y'idini ni za doctrine zose zo muri isi zitakirwa zikora ku bantu bakoze ibyaha n'ibizira batagitenga. Ariko umwuka aratubwiye ngo yarabahagaritse. Barahagaritse kuri yano kuri kw'Imana. None baramuhagarika ari uzute ukwiye gutenga abandi. Ko ari uzu wamagazi inama yo gutenga azitenga. Umwuka aratubwiye ngo yarabahagaritse. Barahagaritse mu izina rya Yesu. Baza batanga ameza bahagaritse, bakuzuzwa bahagaritse, bagatega amaboko bahagaritse, bakaririmba bahagaritse. Haleluya! Ariko Yesu yaravuze ngo abo data yampa ngo ndabapfunyitse mu biganza byanjye. Bamudera haleluya Stefa. Bamudera haleluya yo gushimira Yesu watanze umwana w'ikinege. Ya. Haleluya! Abo data yampa. Abo se yaramuhaye. Ngo arabapfunyitse mu biganza bye. Nta ubasha kubavunura. Tibishoboka. Torero. Aho muzamwibuka ko tuzatumurwaho. Tuzova mu isi dusanganira umukiza. Dutambuke aho ibicu bizabigera naho indege zigarukira. Dusanga umukwe yadutegereje mu isanzure. Ngo abere bazabanza kwavunishiriza gatoya. Ngo baririmbirwe n'abamareka batabaramukije. Ngo bazikibagejeje aho. Ngo mu ijuru uvika rijwi rivuga ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana yabo. Kibagejejwe hano n'indirimbo n'amakorasi baririmbye. Amakonsere manini n'amatoya n'ifaranga zinjiye ntibirimo. Ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana yabo. Uwo mwanya Bwana sifiwe. Ngo Imana izatangira kwinanura ku ntebe yayo, ngo imanura ibidari igororijwe ryayo. Ngo yiteguye kuririmba yakiritorero rivuye mu isi. Gerardine yaravuze ngo nibizaririmba baze nta makuru mfite. Ariko ngo iconzi gusa sur SRT ngo Imana izoririmba kavu. Imana izoririmba. Uzi icyo gihese tuzoba twamaze gutandukana indavangana za nyapeya zose tout le monde. Ariko Mana yanje we nimuzamura ibiganza duheze isi cyubahiro. Haleluya! Timowe tutapasa ko salari toro rizazamuka bavandi muri vitesse ya yindi ngira ngo irenzi ya gigantesque avec quoi hein nimba muri physique muri loin de dilatation habagamo ama force pesante ese ni mwaja ngira ngo noneho Bwana sifi tuzoba twasize za mbaraga zitumanura tugabalala umutu nyoni. Bwana sifi hazaba kuguruka handu bazalari wa yateke salari boya
uzozugira ngo uguruke urukananda rwabo mwasambanye n'abasambanye nabo abuzukuru ubusambanye bwawe n'abuzukuruza n'ubuvivi bwabo inyuma yawe bazoza bagukurura igikoti ntahuja twaziranye urajahe twaziranye amazabera b'Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Tutaota mabawa tutaruka kama ndege wa anga ariko hazaba kugenda we. Haleluya. Nibwo abasirikare bazahaguruka. Bwana sifiwe. Hazoba habanje igisirikare cyo mu ijuru kiyobowe na Mikayeli chef d'état-major wishu azapanga igikundi hano cy'abamarayika bambaye uniform y'ijuru itaraba amaze Mikayeli ahagararana igikundi hano, Gaburiyeli ahagararana n'ikindi hano. Azavuye gukongora intumbi zose z'abapfuye bizera. Azoba bakuye muri Aziya, abandi bakuye Casablanca na Islamabad, abavuye Nouakchott no mu Minembwe no mu Rwanda. Azoba janya abera bose bazamukanye. Namara hagarare hano. Bwana sifiwe. Amaze bagire koridoro. Amaze Gaburiyeli. Ngo azabona Yesu yegereye itorero ryiwe. Ahita yamizwa kwijuru rirenga. Amaze abamarayika baramyumukiza we. Umuri byaravuze ngo tuzaba ibihumbi tugira gute? Tuzaba ibihumbi tugira gute? Aya makuru tubamo ngo tuzobona nanti tuzobona. Ninde usanga nyirabuko ataje akamererwa neza? Ninde usanga nyina atahurutse saga hinda ko tumarirayo? Tituzomenya nta mubiri uzobayo, nta muzungu nta mushinwa. Tuzoba turi biremwa by'umwuka. Tuzobona kimwe gusa cyitwa Yesu. Nitamutambua kwa harama za majira haya. Tuzabona Yesu wenyine gusa. Azabaje mu bwiza butangaje. Atakuja katika utukufu. Haleluya! Ariko tuzomubona Yesu we. Nitamutambua yeye. Nafusha abana babiri nyuma y'umukobwa wa mbere wari mwiza cyane. Pastor wamuhambiye yaravuze ati ko mwomurereye he? Ariko yari mwiza. Ndahima ngo amararafu nyuma haza gupfa musaza we. Ariko abo bose ntawe nzo byararangiye. Uzobona gusumwe azoba afite inkovu mu rubafu. Azoba afite izindi mu ruhanga no mu birenge. Narambura ibiganza kumpobera. Umutima uzomorwa n'urukumbuzi nzohita mubaza nti stop kwanza. Niki wanciye mwa? Niki wankundiye mwa? Ariko mwa tunzi ngenda nkonora ibigori by'abandi. Nagaza mfata inkoko y'abandi kayiregera indete y'ikigori iri hariya nkayitera ngura mishikimiri. Nayitera igahita ipfa. None tunzi Yesu azavuga ngo narakubaba. Yesu n'umunyembabazi cyane. N'umunyembabazi nishi cyane ngukuko yashakaho. Aba mama tuzamura ibiganza doze sicywaye. Haleluya! Bwana sifiwe. Ndangirize muri aya magambo. Ndekera ngaho amakosa y'uyu mwana w'ikirara. Bibiri yavuga ngo yisubiyemo ngo aravuga ngo mu rugo rwa data harabagaragu benshi ngo bararya ngo bakabisigaza. Ngo aravuga ngo reka subire kwa data. Ngo arahaguruka asiga byose. Asiga ingurube, asiga akazi, asiga byose. Ngo arazamuka se ngo akimubona ngo aramubabarira. Imana ni nyembabazi wa Kristo. Ayo makuru mu yatahane mu mutima. Yesu ni umunyembabazi. Ayo makuru sigipindi sigipindi. Yesu ni umunyembabazi. Bibiri yavuga muri Zaburi ngo ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Ngo yibutse imiremerwe n'inkomoko ngo imenya ko tuva mu butaka. Ngo iribwira ngo bene uwo muntu yo mwitaho ngo yo mumara taragera igihe. Yo mumara tararangiza. Muri Habakuki yaravuga ngo numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Ngo Uwiteka hembura umurimo wawe hagati yo muri y'imyaka ngo ujumenyesha. Mu burakari ngo wibuke kubabarira. Katika wingi wa ghadhabu Mungu kumbuka rehema. Mungu kumbuka rehema. Kandi dufite umurengezi kuri data wa twese. Ese siko bimeze? Dufite
umurengezi wicaye iburyo bwasi ngo ahora adutakambira yingingima ngo azaro akabwira Imana ngo ese Mana imirimo nakoze urayitesha agaciro ntuzi n'icumu rya ngo Imana ikavuga ngo ndababarira ariko Mana tuzi bana kusa bamarume na bamuyomba akazi bose bateranye gutya ariko Yesu nta kintu bikubwiye Mana ngo Imana ikavuga ngo ndabaretse mwana wanjye niwe muhuza w'Imana naba ngo niwe washiriweho kubimpongana y'uwizera amaraso ngo byateye Imana kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Uyu mwana wasigaye mu rugo ngira tumuvuge amagambo nkanga turangize. Bwana sifiwe. Yarantangaje. Muzi uyu mwana wo mu rugo n'uyu wo hanze. Uyu mwana wo hanze niba abamaraye bateze ku mihanda. Niba abankwibura umugi n'itabi. Niba abandi baba hano hanze. Bajya tuvuga ngo njewe sinza mu itabi. Ngo nje sinza mu primus. Niba abandi bagira twatundi tugarukira aha n'abandi bafite ibinyugunyugu hano n'intare. N'abandi bameze kwa kundi. Nibo bana bibira. Nibo bana bo hanze. Nibo bana bagiye barasohoka baragenda. Muno haba bambaye neza, muno hari abanyesuku bagira Colgate nka 3 n'amaprostada nkangahe n'abantu bafite umugenzi na Bibiliya, bafite gushimisha na Rike Warene, bafite n'amakomantere n'amateleviziyo yabo mu nzu, nta kindi kizakinyuraho keretse badahari nibwo abantu bazashira mu TikTok. Naho bahari ta dessin anime n'umuvuga butumwa gusa kurundi. Nibo bana basigaye mu rugo. Ese twe bimeze ba? Kandabo bamwe n'abareferi Goma, abandi n'abapasteri, abandi nibande. Naratangaye. Kintu cyabaye nanje cyanyobeye. Murumuna we yaraje ngo ahageze se acuza ibirori. Arabaga ngo azana impeta n'imyenda yambika wa mwana w'ikirara. Ngo bakingura portail bakingura inzugi, ngo bamwinjiza mu nzu y'ibirori, ngo batumiza abantu insisiro zose, abaruguru baraza, abepfo barakoka, inzu y'ibirori iraheka iruzura. Uyu mwana wasigaye mu rugo ngo ntibamumenyesha amakuru y'ibyabaye. Ibirori biba mu rugo iwabo kwase ntiyamenye ibyabaye. Bafandi uzutekereza Imana itazi kuvugisha, Imana itazi gusura uraho. Ninde uzokubwira ko ibirori byabaye? Ninde uzokubwira ko impanda yavuze? Hari umuntu wavuze ngo Yesu Kristo nagaruka gutwara itorero kuwa gatandatu nijoro mu rukerere. Ngo ku cyumweru abantu bazosenga ngo kuko n'ubundi bazobagiye bazobari bakeya. Ngo nta korari tozoririmba ibyacumi bizotanga. N'ubundi ngo bazobahagiye bakeya. N'ubundi ngo bazobahagiye bakeya. N'ubundi mu baruzogenda tuzobahungabanije amateka. Azojana babana. Bejishwe. Paul yabwiye Timoteyo, haleluya! Ngo sugushidikanya ngo ubwire ubw'Imana burakomeye cyane. Ngo agere hepfo aravuga Bwana sifi ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Ngo rwanitse ikimenyetso ngo Uwiteka azabiyo. Imana izaba kakarungu mu mahwa. Imana irabaza kumutapuwa mu biti byo mu ishamba. Imana izaba. Mbega bavandi uzumva Imana uririmba nk'ubugendera abantu ugafata ubuzima. Ninde uzokubwira uyu mwana ntiyamenye ko ibirori byaba abandi baratumizwa ya toro ry'Imana. Icyaha kabiri yakoze, ikosa rya kabiri, ngo yaraje ateza bombori ngo abaza abagaragu batese niki cyabaye, bati murumuna wawe yaje. Ngo ahita ateza kuvurugana. Mbabaze bantu b'Imana, ninde mukobwa wo mu nda ya mukabare uzuvuruga itorero? Izi manza ziba mu itorero ziza zivurugwa n'abana bo mu rugo. Aya matorero yatunaniye n'ibi. Mbabwire muza mutubabarira abapasteri, dufite inshingano na Yesu zamunaniye. Dufite inshingano na Yesu zamunaniye. Yesu byaramugoye kunyura abantu bose babaho, ariko abapasteri turaha ngo tubanyure mwese umwaka. Nicyo gituma tutagira gahunda, tuba turaha tugashigikira uyu tukabana n'uyu tukumva uyu tugakunda uyu tugakunda uyu. Nibandi bavuruga itorero. Bibiliya ivuga ngo none intonganya n'amacakubiri
ngo bivahe muri kwirema ibice n'ibindi biva mu bari mu itorero. Nabo ni babandi basigaye mu rugo, ni babandi bo baza bavuga ngo twe tumeze nk'abajura n'abanyazi, twebwe turi barunaka. Ariko nibo bavuga, nibo uyu mwana ngo avuga ibirori byari byabaye, nibo bavuga itorero rya Ruhari gatagaciro, nibo bari vuga bakarikoroga rya Ruhari kaja kuburana hanze. Amatorero kugeza afungwa muri kugeza abantu zirimo aho ryabaga ubu hari umunara wa anteni y'amatelefone. Nukuvuga ngo bapaporanye sadaka bamaze gutanga, bararwana barashamatana bahirika igiseke, mwenye kupata apate barazotoragura bamashira ngo bamare bamagenda birasambagurika. Leta irabifunga. Ubu habaye umunara riribagirana naribwirijemo kabiri. Ako kenshi nabwirije tanga gakeya datazuka mbere ingororano, sinari nkene ikindi kintu nanikere ko datanga cyo. Ni bande bazavuruga amatorero? Mwari mwumva abo hanze bayavuruga? Mwari mwumva abo hanze bavuga urusengero? Ni bande bazabayavuruga? Saba yaba. Ni bande bayananiye? Saba yaba. Ni bande bayagoye? Saba yaba. Indi yakoze ndangirize kuri bingahe ndangiza ngo arasebanya ise ngo asotse aramubwira ngo umwana wawe wari waragiye gusambana kandi nta wundi wavuze ko yasambanye, niwe wabivuze. Ninde wabikubwiye? Ninde wamubonye? Waramufashe? Wari uhari? Wabihagazeho? Ngo sarasoka aje kumunegosiya aramubwira ngo umwana wanje ngwino winjire mu birori. Ngo aramunani, ngo arazira. Kuzira muravyumva pastor? Kuzira muravyibuka? Twagatuzira ko batatuguriye urukweto rwa kambambiri cyangwa rwa gatofu, bagweza ibiryo ukabyanga. Ejo mu gitondo bagira ngo baravuga ukanga, bagenda ukabyiba, bagaruka ukabizira. Nukuvuga ngo twagaza tuzira turi abahanga bo kuzira bene kwa kundi kutabaho. Nukuvuga ngo uyu mwana yarazize. Dufite abantu bazize mu rusengero nibo benshi cyane. Abantu bazavuga ngo pastor wacu muje ntiyombarikira umwana. Ikorari yaririmba ngo siyizi mfasha. Abandi ngo nje sinotanga icyacu cyanje hano, muzoza ngitanga ngo mukindi gihugu. Abandi umuvuga butumwa bazanye ngo nje ntazaruka. Uko wazize ni bande bazize bavuga butumwa nabo hanze se? Saba mu rusengero bazize bu. Ni bande bagora? Saba mu rusengero. Abantu nabazire. Umwana yarazize. Ngo sara mu negosiya aramunanira tugiye gusenga, aramunanira pastor, aramunanira isaringinga, ibirori biratangira, indirimbo ya mbere, indirimbo ya kabiri, isengwa musigaho, yinjira mu nzu y'ibirori, kadena ya mbere, mozeri ya kabiri, senire ya gatatu, umuhembezo wa nyuma n'igikingizo cyo ku ruhande, barafunga ngo bararangiza. Asigara hanze n'umuna we w'ikirara arinjira, nawe mwana wo mu rugo asigara hanze. Yesu aravuga ngo ndababwira ukuri ngo ko bamaraya n'abakoresha biko ngo bazova hanze bishire mu bwami bw'Imana, ngo naho mwebwe muzohindurwa hanze. Mwebwe abitwa ngo babamo, mwebwe abitwa ngo muri bande muzohindurwa hanze. Mwibuke ikiganiro cy'abakobwa batanu b'abapfu n'umukwe yamaze kwinjirana n'umugeni, amajwi yazanyira uruhande rw'umwango hafi y'urugi muri kwe ngo akamena, ngo bakamubwira ngo twaje, nawe ngo akababwira ngo nimumve imbere, bakamubwira ngo twari kumwe n'abandi, ngo akababwira ngo sinigeze kubamenya. Byari mbitagihe urugi rwari rwamaze gukingwa. Ni bande bakingiramo? Ni bande bakingiramo? Mwari muza amakuru ko abantu bakiva hanze bakinjira mu bwami bw'Imana. Muzi ko umunsi wo bazosezera bazoreka itabi burundu. Mwari muzi ko batazongera kubesha umunsi bazaza. Ariko twaririmba tukabesha, dutega amaboko tugahanura tukibitatu amazina yacu ari mu bitabo cy'urusengero muzo kubitatu. Ari ninde umva ko twosengana na viazi? Ninde umva ko twosengana na viazi? Umusirikare wa Kristo. Ngo bambaye umukandara w'ukuri. Abasirikare ba Kristo ngo bambaye, ngo bakenyeje umukandara w'ukuri. Nico gituma Eliya ngo yahoranaga umushumi mu nda, yari yarafunze,
yari yaraturitse umukanda. Eliya arahambira. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abefeso ngo bakenyeye umukandara w'ukuri, sentire y'ukuri, yitwa ukuri, ku manywa n'ukuri, nimugoroba n'ukuri. Bakristo babaza umuntu ngo ese wavutse ryari? Ari wo muri 74 ngo muri 81. Muzamutekereza ko Yesu atazogaruka ariko muzamutekereza ko Yesu bakaja guhinduza amaranga mwahinduriza ubusa mu gahanga haravuga agahanga kitwa dupima saa 8 na saa 9 tasa twambaye aho abasirikare ba Kristo. Bibiliya iravuga ngo bakenyeye umukandara w'ukuri, no kuvuga ngo ukuri abo ngo babasha gusenga kuko data ashaka ko bena bamusengera mu kuri, bakamusengera no mu n'umukandara w'ukuri. Barawuzongeje, barafunga, barahagara, tibaza bari statique. Donc tibaza baruha n'abanyakuri mu byo bavuga no mu byo bakora, n'abanyakuri ku manywa mu nkuba, imbere y'inkota, imbere y'urupfu rwahumuye, n'abanyakuri. Ababeshi n'abase Satani. Niko Yesu yabwiye abayuda ngo murabaso so tarahagarara mu byukuri ngo kukuri kutaba muri abanyabinyo. Uri hano hanze yabaye amakuru, abantu baravuga ngo none kuroga nico cyaha gikomeye, ariko ndagira ngo mbakuri inzira ku murima mpereye kukuri kw'ijambo ry'Imana. Abanyabinyoma, abakunda kubesha bakabikora, abanyarwenya, abanyamagambo y'imfagusha, abamenya amaraso, abarozi, ni kimwe ntawutubundi imbere y'amaso y'Imana keretse Imana itakibaho. Wamana we niba ari uko ureye uzodusezereye kutakibaho, ariko niba Imana iba iteka ryose, uwivye urushinge, uwivye indege, umunyarwenya, umunyaki bose hamwe ya nimuheze sicyubahiro ba, nimuheze sicyubahiro. Nza abantu babiri b'impanga, umukobwa n'umuhungu, kibazo bagira anniversaire umunsi umwe ngo ntibangana. Umukobwa azagira ukwiwe we ngo ari muto nk'imyaka 5, kandi uko gatumira bizera abapasiteri twama tujya gusoma Bibiliya kubera ko ari akaji tukakagotomera ngo dushima Imana y'abarenzi y'imyaka. Ariko muza musengera ibinyoma n'umwijima wa Satani ngo data arahari, abanyabinyoma na waongo watatangatanga kama popo na wakilia. Andamano kubwa siku hiyo kwenda motoni. Haleluya! Ya Bwana sifiwe sana. Bakristo muziko abantu basava hanze bakazinjira mu bwami bw'Imana, abana b'ubwami bakazahindirwa hanze. Tugiye gusenga. Muri iminsi ishize ubuvu ahangaha nagiye ahantu mu gitaramo turanezerwa. Umudamu umwe mukuru cyane arankwega arambwira ngo akiri umukobwa ngo yigeze guhinduranya bateri yo muri telefone ngo yagazizimuka ngo ayikabisha n'iyundi atamubwiye, ngo none ngo karumva nta kindi gisigaye ngo n'urupfu rumutegereje. Arambwira ngo ese nsabira Imana ikambabarira. Ndamubwira ngo Imana ikubabarira, kwezesha amaraso y'umukiza Yesu gutungana. Bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, bakatwitiranya kuko dusangira ibyago. Hari igihe kimwe baturusha n'ubutunzi, bakagenda mu modoka we utagira n'igare, imbwa ze zigahaga we w'imbabura imanitse. Ariko hora ibyacu saho bihera, hari igihe kimwe bizasobanuka rwose. Abana b'Imana tugahagarara twemye, uko tuzasa tikurahishurwa, ni nacyo gituma abisi batatuzi.
n'indirimbo ya bene data ba ADPR iri kuri YouTube, ushaka ikurikirana iri kuri YouTube kabisa, nanje niho nayisanze. Ya bakristo, ariko Yesu azagaruka bacu. Uzinjira uzabayo, jewe nzabayo, uzabayo, jewe nzabayo. Kama semra mwihangana gatoya ndangiriza kuri umuhungu w'abanaka umisi shidarari Nyamata avuye muri Kenya, sinza hwara ubunyi simpane bukahwara, ariko nakana gatoya n'umwana azarya rimwe buri joro umwaka ugashira. Nukuvuga ngo mu masengesho ubushize bagiye muri marato ya masengesho amara imisi 28 mugenzi we arayirenza agwa ku musozi kuri Prayer Mountain iwe arasigara. Ngo abazimana ngo semana, ariko ibi byose mba mu gitabo cy'ubugingo. Ngo Imana imuhereza igitabo ngo nasoma amazina, ngo arasoma arahuruka aja kuri page ya nyuma ngo asanga nta zina rye ribamo. Ngo abazimana ngo semana, niki cyatumye taba mu gitabo cy'ubugingo? Ngo Imana iramubwira ngo ari umuntu wagusabye nguze kumusengera uramwemerera, nyuma ngo ntiwagenda. Ngo abanyabinyoma n'abatizera ngo ntibazandikwa muri iki gitabo, ngo ni igitabo cyabejejwe abanyabyaha n'abakora ibizi ntibazandikwa. Ngo yamaze igihe ari mu gahinda ararira, ngo araboroga arasenga aja gushaka wa muntu arirega aragaruka, ngo amara igihe arira mu gicuku ngo abona ko Imana imuhereza igitabo. Ngo iramubwira ngo nabumbure, ngo agikubita hagati ngo asanga izina rye byanditse cyane. Ngo arakibumbatira avuga ngo ndagushimiye Mana nyir'ijuru n'isi. Ngo nibyo bizi ku izina ryanje ririmo, araririmba aravuga ngo jina langu liko kure, nanje nzojayo bampa ikibanza, nzosanga Yesu nuko nzanyurwa, nanje nzojayo bampa ikibanza. Bega izina ryawe ryanditswe muri icyo gitabo, bega amazina yacu yanditswe muri icyo gitabo. Kadusabe Revera naza asenga Imana. Hagarara dusenga. Arakoze, reka dukore icyo avuze. Yashobora kuba yavuze umwanya muremure, ushobora kuba utafashe byose nanje, ariko hari icyo wafashe. Icyo wafashe nicyo cyari cyawe, kandi icyo wafashe kirahagije, niyo kire yawe. Ntuhangayike. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Turashoje igiterane, mvuze ngo turashoje n'ijanye n'inyigisho. Batubwiye umusirikare mwaba welize mwokagira Imana, mwe wenda abandi nabashitsi. Woba warumvise kuri umusirikare feke nkaba mwe tuzi mu bihugu bimwe baje bahungwa aho gusakwa? Tibibaho se? Woba warumvise kuri umusirikare useruka ahantu bakavuga bati turaruhutse, dore umupolisi w'igihugu? Cyanga ni wa musirikare useruka bagaca mu madirisha? Twagerageza, reka mvuga ngo nukugerageza, nibura tukagira ikimenyetso cy'igisirikare, tukiga kuvuga buke, kuko amagambo ntazaryana nk'inzoka. Wowe cicika byoshoboka tukaba abasirikare bagira discipline. Ese si none babitubwira utayisirera? Bagira discipline bigashoboka. Reka dusenge. Mana turaguhimbaje, waduhaye icumweru ciza, waduhaye amagambo meza avugwa n'abagaragu bawe batandukanye kugeza kuri uyu duhagararanye. Bashobora kuba hari icyabatakoze, ariko nubundi silabise yawe nta wayisobanura uko bikwiye. Uhimbazwe ku ndirimbo zaririmbiwe hano zikirimo ziririmbwa, zihimbaza izina ryawe. Abari mu kirari cya Dawidi aho avuga ngo ntabarinje, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ababyeyi babaye igihe kinini, abatanze imibiri n'imyanya n'amafaranga n'ibindi tutavuze, wewe uzureba ugasobanukirwa, wewe uzi kugororera abantu. Kandi tukiri muri ubu buzima, titwenda kubyanekisa ku bugingo buhoraho. Oya, tukiri muri ubu buzima bazabona ibyiza. Tukiri muri ubu buzima bazabona ibyiza.
abagabo babaye aha bazabona ibyiza, abashitsi bahabaye n'abahari kugeza aya masaha babona ibyiza, kuko ntawo imbere y'umwami ngo aviraho. Abatuyoboye aha bose tudashingiye ku buhanga n'ubushobozi bwabo, kuba barahagaze aha mu mwanya wawe bahakura ibyiza. Abatuye igikeri bahakura ibyiza, abasenze bahakura ibyiza. Twoye guhera mu magambo gusa, tuje muri process yo guhinduka, kuko ubutumwa bwiza ntibuzagarukire kudufasha. Dufashijwe gusa n'abari hanze bafashijwe, abari mu kabare bafashijwe, abari mu makawa bafashijwe, abari muri business zose bafashijwe. Difference nuko twe tugomba guhinduka. Umfashe mpindukeho, umfashe mpindukeho, mbyiyumve, umfashe mpindukeho. Nukeka ko yahindutse ahindukeho de plus. Tuve mu bwiza tuje mu bundi, tuve mu guhinduka tuje mu guhinduka. Imiryango yacu n'abavuga butumwa dufite muri iki gihe ubahe guhinduka, bave mu bwiza baje mu bundi. Abagiraga igice cyo kwivuga kibaveho, bagira icyo kukuvuga cyose. Abatinda ku mashuri yabo bayaveho, twarayamenye, bagutindeho. Abatindaga ku miryango bayabiveho, tugutindeho. Abatinda ku matorero n'amazina yabo babe babiparitse, tukuvuge, kuko ufite byinshi byo kuvugwaho. Ndagushimiye kuko uri kumwe natwe, kandi tugukomeye amashyi dukura ubwatsi ku bwa Yesu. Amen.